ngasi phongkhiba tongan tongan ba manipuri sifong singdigi maroibi ipausing lokasaraga mapalamgi ipausing memda thamjagi Lebananda rocket kapsinkhre air strike chathakhibagi matangda UN peacekeeper singna pro chathakhibagi hawkiba numit nini gi matamda Leban gi kha thangbu sarukta chathakiba rocket launching amasum air strike singi matangda UN interim force in Lebanon UNIFIL na investigation ama chathakhibagi UNIFIL Media Office की Deputy Director Canbis Arden statement amada ki maduri UNIFIL की peacekeeper sina Lebanese Armed Forces की support ka loina rocket amasum missile sing launch tawpam amasum tapham sing satuna evidence lawnaba amasum fake sing proof tawna bona ki Iran numit ki ayu angan mada Israel की war plane sing da Southern Lebanon की Tyre region missile hum kapsinkhre Mado hawkiba sagol sunumita Lebandagi Israel da rocket kuntraga mari rong kapsinkhibagi laman khumbu oin satakhibani rocket attack sing adu Hamas militants group ki khutni haina Jewish state asina maral sikhi rocket attack sing adu da materials damage kra thokibo oirabasu mishimina sing thokpagi paudi fangkhide RDL gi statement adu gi matungina blue line apading da unkhanaba hanthanbada mating oina UNIFI ilgi mission gi head amasum Force Commander Major Generals Aroldo Lazaro Sensna mission adu ki communication amasum coordinations mechanism ki kuthangda party animaka makhatana contact onki Lebanon gi Ministry of Foreign Affairs na phongdokhibada Israel na satharakhiba attack sing adu Lebanon gi sovereignty amasum UN Security Council gi resolution 1701 atamna na violate tabu oibana Lebanon na US Security Council da complaint ma file tawragani Seleksida handak satharakhiba rocket attack sing aduga mari leinana Lebanon amasum Hamas pu condemn tabu warul ama issue tawna Israel na UN Security Council taksinkhre handak nakalani gi marakta unkhana ba hengalakhiba si maruoina Israeli security force na thangna na naminini is Jerusalem gi Al-Aqsa Mosque compound red chathabadagi ni haina lawnai Israeli police force na Palestinians worshippers singda gas connector sing amasum eastern grenade sing kapsinkhibani madu muslim singna Al-Aqsa Mosque compound laison pangthoktuna sienglaba tha Ramzan observe tawringai amadi Jew singna Passover holiday gi thoram pangthoklingai aruba tanja amada tholakhibani nakalani gi marakta unkhana ba hergalaglabasu conflict scenery bisingna mapung faaba lana mathuaningdabagi apama phungtoki press briefing amada Israeli army gi spokesman na ingsikna lainingbagi ingit piraklabadi aikoina su thawong adumak sataduna pakum pigene ki UNIFIL na nakalani makta pungning phathana lainana ba apil tawbagaloinana makoina Israeli amasum Lebanese authorities singa tatana pau phaunari haina su phungdokhreina pausna su makatarakli amaromdana Nigeria da gunmen singna yamdrabada civilians ni phugataro hathre Nigeria gi mayai thangbu state Benue gi community amada logi mayokta leiba khulai paiba huran chinthi tobu khutpu omana satakhiba nongmai gi attack ta yamdrabada civilian ni phugataruk sikhraina official amana phungdorakli laiba pokpa masum yumsakasa gi marakta state adugi Omobedi community da satakhiba attack adu residents kaya asu open nangkhia masum atakya mayu makai sing thadoktun lanjanaki haina utupo local government area gi chairman Bako Asian state capitals Morkudi da phone gi kuthangna pawmising da attack adu bu confirm tawraduna phongdokhi maki matung ina attacker sing adu yumsakasa numiki local matamna nungthil pung mari ga minute 10 ga mangarom taba matamda community adu landaki makhoina au bu khudingmakta mathong maram khangdana amasum atat akham leitana nongmai kapsinkhre amasum maduda miyoi nifugataruk sikhi state governor security gi matana pautak piraga akhanaba advisor Paul Bansu khwaidigi noba attack adu bu confirm tawkhi amasum thawdo du yamna awabagi masak oiraba thawdo ne hana phongdokhi phone gi khuthangna pawmi singna magna haki mawona tamlakhibagi matungina logi mayokta leiba horan chinthi tawba miyoi khutpu aduna satakhiba attack adu sikhiba mi masinga si nifugatar uni taigom suk miyoi khrasu thiba phangdabagi paw leibana asiba singi masing hangalakpa yabagi mawongsu lei Nigeria gi capitals Abuja da pawmising wangang adu state governor elect Hiasin Aliyan laikhidraba singi imung singi awabada sarug yari hena phongdokpaga loinana
मिहात्पसिंग अदुगा मरी लेदना कम्युनिटी अपुंबाबु थेमखि स्टेट अदुना हौजिक मायोगनरिबा सिक्युरिटी की चैलेंजिंग अदुबु माय पाकना थेंगनबा लेवल खुदिमक हेन एक्टिव ओइना होटनादुना लौखतफम थोकपा थौरांग पुनमक लौखतनबा लेंगना गवर्नमेंट अपील तौरी हैनसु मांगना फोंदोखि खुलाई पाइबा खुदपुसिंग अटैक तौबगी थौदोकसिंग असि नाइजेरिया की अवांग अमसु मयाय थंगबा रीजन सिंगदा मरुएबा सिक्युरिटी थ्रेट अमा ओइदुना लाखि हौकिबा था खरसिदा मिसि मिना क्या थोकिबगा लोइना मी फाबगी थौदोक क्या थोखरबने हैनसु पाउसिना मखातान सफुंदुरकली मखा सथरपोइना तो पावमना ईरान मियाम तिन मफमदा हिजाब सेजनदबा नुपीसिंग खांदोकनबा कैमरा इंस्टॉल तौखरे ईरान लेबाक की सना कंगलोन अमा ओइना लेबा सिदा लैरिबा नुपी ओइबिसिंग सुंगसोय सोयदना मखोयगी ड्रेस कोड ओइना हिजाब सेजनगदबनि हाइबा वाफम थावोइदना हिजाब सेजनदबा नुपी मसिंग हेनगलकपदिगी ngasi ईरान की अथॉरिटी न मियाम तिन मफमसिंगदा लेबा सिगी नुपीसिंगना हिजाब सेजनदना थोलकपसिंग खंगनबगिदमक कैमरा इंस्टॉल तौबगी थबक हौरे हैना लेबासिगी पुलिसना फोंग लौथोखरे पुलिसना थदोरकवा सिरोल अमदा हाई करिगुमा मखोइना हिजाब सेजनबगी मयुक्ता पुंगनिंग संगसिंदुना मियाम तिन मफमना ड्रेस कोड ngaktana थोलकपसिंग मसक हेक खांदोकपगा मखोइदा तुंगना थोलकदबा पामदब थौदोकसिंग अदुगी सेक्शन वरोल ओइना टेक्स्ट मेसेजिंग थादुना खंगनगनि हाइदि लखोलंगिबा थौरांग से हिजाब सेजनदबगी मयुक्तगी ngakthoknaba thambani haina मिजन न्यूज एजेंसी अमदी स्टेट मीडिया फोंदोरखरे ईरान लेबासिगी नुपीसिंग मखोइगी हिजाबसिंग सेजनदबगी मसिंग असि कुर्दिश नुपी अमा मोरेलिटी पुलिस की कस्टडीदा लैखिदबा अदुदगी मसिंग का हेन हेनगलखिबनि निंगसिंग वयाई ममांगसिगी सेप्टेम्बर थागी अरोइबा सरुक्ता मासा अमिनी सै कुनगनिथुइ कौबी कुर्दिश नुपी अमा हिजाब रूल वायोलेट तौबगिदमक मोरेलिटी पुलिसना डिटेन तौबदिगी कस्टडीदा लैखिदबनि ngasi ईरान की पुलिस न थदोरकपा सिरोल अमदा मखाताना हाई ईरान की इस्लामिक शरिया लो की मखादा इंग्लिश मपनगा हुमद्रागा मापन की रिवोल्यूशन मतुंग ईरान लेबा नुपी ओइबिसिंगना मखोइगी माकोक अमदी मसम अमुब नत्रगना अंगौब मसुगी फीना कोपसिंगदबनी मखोइना सेट चारिबा फीसिंग लूज फिटिंग ओइगदबनी अमदी मखोइगी हक्चांगी फिबम उहलोइदबनी हाइबा सना कंगलोनसी सना बाउखरबनी असिगुम सना कंगलोनसीबु वायोलेट तौबा मियोइसिंग फाब नत्रगना फाइन ओइना थियनबगी थबक मयुनगनी हाइना फोंदोरकली कोकता फी कुपा अमदी माइगी सरुक उहंदबा हाइबसी ईरान नेशन की ओइना सखोटपगी मरु अदुनी हाइना फोंदोको लोइनना मसिमक इस्लामिक रिपब्लिक अमगी मरु ओइबा तंगाई फदना सटकदबा लिसट अदुनी हाइना फोंदोरकली वाफम मसी ममांग थागी कुंट्राट लेबासगी इंटीरियर मिनिस्टरना थदोरखिबु वरोल अमदा मयेक सेंगना फोंदोरखिबनी असिगुम लाइंगाकी ओइबा वरोल असिना लेबासिदा लैबा कोखुमपी सिसिनदबा नुपीसिंगदा असौ अवाबा मोहलकली असिगुम्बा थवोंग असिना सही क्यागी ममांगदगी लेबासिगी नुपी ओइबिसिंगदा अकनबा अटैक अमा ओइना सथदुना लाखरबनी हौखिबा सयोल दुकान अमदा लाकपी हिजाब सिजनदबी नुपी अनिदा नुपा अमना मखोइगी ममाइदा फी लंगसिनबगी वीडियो अमा लेबाक सिनबा थुना वायरल ओइखिबगी थौदो थोखिबा लैख्रेनसु पाउसिदा मखातान फोंदोरकली लोइसिलकपोइना तोपा पाउमना बांग्लादेश दा खुलाई पाइबा ग्रुप अनि कापनाबदा मियोइ निपान सिख्रे बांग्लादेश की बंदरबंददा लेबा रावंगसारी उपा जिला दा खुलाई पाइबा ग्रुप अनि की मरक्ता नुमै कापनाबगी थौदोकता मियोइ निपान सिख्रे हाइना लेबा सिगी पुलिसना डका ट्रिब्यूल दा फोंदोरखरे ऑफिशियल लोइबा पाउमदा नुमै कापनाबगी थौदोक अदु लेबा सिदा लैरिबा आइना यादब मोंगना खुलाई पाइबा कांगबु यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट अमदे कोकेशन नेशनल आर्मी की मिलिटरी विंग अम ओइरिबा कोकेशन नेशनल फ्रंट अनि की मरक्ता खुथोकनाबदगी ओइगनी हाइना फोंदोकनरखरे रवांगसारी पुलिस स्टेशन की ओसी अब्दुल मन फोंदोरकपदा नंगमै मरुना पांदुन सिरबा मियोइसिंग अदुगी हक्चांग रांदरबन जिला सदर हॉस्पिटल की मोक पुरखरे मखोई हक्चांग पोस्टमार्टम तौरबा मतुंगदा मखोई मखोई इमुंग सिनखरे हारि मफम अदुगी खुंजासिना फोंदोरकपदा अनकबा मफम अमदा नोंगै कापनाबगी थाबा अदु हौखिबा सहोल सुनुमिकी नुमिदांगदगी लेपतना कापनाबा होरकपगा ngarang irai numiki ayuk phawba kapnakhibani makoina phongdorapura numai kapnariba kangbuani edu KNF amadi UPDF reformist kangbuani ki marakta thokibani hainasu pawsta makhatana phongdorakli